Ha, lah menyenjiang-nyenjiang asoi lo. Tu tanda lah balik kami dari balai belanja alek dapur takono. Pasti dak lupa ke kami mempelagak-pelagaan ado. Tapi kini kami belanja ke balai agak sangeneknya dek kami membuat piti sangenek lo takonye. Ko dia asoi nan awak-awai pertama kali lo ado isi tako cumi-cumi awak boli 1 kilo gogo 110.000. Rencana tako awak akan membeli ikan ngokiro ikan dak ado nan baru do tu lah cumi-cumi go lah nan lama lo ada masak iko tu cuba lo kini lihat tu dak ciek cumi-cumi aja awak boli tako do adolo ikan lele awak boli 10.000 piti tako untuk makan dek anak gadi awak beko awak basuh age garam tu age bumbu tu beko digoreng siku-siku jadi je lah untuk lauk hari kini je tu dia soi nan cek lai adolo awak tako memboli toge toge ro awak boli tako 5.000 piti awak pernah baca yo guys yo kalau toge ro rancak untuk orang promil dan idak rancak untuk ibu menyusui. Di tompek nan samo lo awak tako memboli tahu 5.000 piti. Kini-kini go lah gak ocok awak memboli tahu sama toge go dah. Kalau tahu go di bakpon je lo mak digoreng lo mak digulai lo mak disayur pun lo mak. Tu awak buka lo asoi cek lai ko asoi hitam go isi adolado 1/2 kilo gogo 35.000. Tu adolo ko cek lai tendawan warna putih. Biasa disobit de urang ko jamur tiram gogo satungkui 10.000 wak boli 2 jadi 20.000. Tu adolo wak boli tomat 1/2 kilo gogo 5.000. Adolo wak boli kantang merah 1/2 kilo lebih gogo 30.000. Lah itu je nak wak boli ke pasar takonya dia tak berado lah kalau abi piti wak ke pasar tako dia. Yolah wak ke dapur lagi guys dak tako je dak wak membuat konten memasak doh.